kita udah jadi orang kaya, jadi orang sukses. Kita lu pada pengen jadi apaan dah tuh? Kalau aneh nih Jang nih, aneh pengen jadi juragan kontrakan bang, ibu pintu. Tuh. Banyak bener. Lanjut. Kalau aneh nih Jang, mau jalan-jalan ke negara orang. Bang. Negara apa itu? Bosan di Jakarta kagak jalan-jalan. Ayo nih Jang. Ya, boleh itu lanjut. Kalau gue nih Jang, gue pengen jadi pengusaha dodol oren. Dodol oren? Iya. Bagus. Tidak. Iya, bagus. Kalau lu Jang gimana tuh? Oh gua jadi apa nih Jang? Gua mau nambah bini. Nambah bini? Ya biar banyak habis tembung dah mas. Jadi ngelonin enak kerjaan. Lanjut. Kalau gua sih pengen lu pada kerja, jangan ngayal mulu. Bang, pusing dah. Betul. Siapa itu? Gua mandor ini di belakang. Jarin. Aduh, nyangkul mulu. Orang-orang udah pada punya motor, gua doang masih dorong-dorong kayak gini. Gila akibat sekolah di pohon bambu. Nabun lagi. Aduh, panas.